Hi guys, so the next one is about the mol begrip. So ons het al vinnig gepraat in die klas oor mol, where you're going to use this equation. But we haven't spoken really about what is a mol. Nou, 'n mol is 'n eenheid wat beskryf word die hoeveelheid van deeltjies wat daar betrokke is. So, if I have 1 mole sodium and 1 mole oxygen, it's the same thing. Dis dieselfde hoeveelheid mol. So, it's the same as me saying, ek het 1000 muise en ek het 1000 olifante. I still have 1000 of each, even though their size is different. It's still the same amount. So dis waar mol inkom, dis 'n hoeveelheid wat ons, dis 'n manier om te sê die hoeveelheid van iets wat daar is. Maak nie saak van groottes nie. Nou sy spesifieke definisie is op bladsy 271, where it reads, a mol is 'n hoeveelheid stof wat dieselfde hoeveelheid deeltjies bevat as wat daar atome in 12 gram koolstof 12 is. So, a mole is the amount, I'm getting at this. A mole is that quantity of matter that has the same number of particles as there are atoms in 12 grams of carbon 12. Nou, as ons wil weet, hoeveel deeltjies is daar nou presies betrokke, gaan ons vir Avogadro moet gebruik. Nou, Avogadro het 'n getal gekry, hoe om partikels en deeltjies hoeveelheid te bepaal. And this is a constant that you'll find on your formula page wat elke keer saam met jou eksamen sal wees. So it's represented by a capital N with a small capital A that's hanging like a monkey. En die hoeveelheid is gelyk aan 6,02 maal 10 tot die mag 23. Now the unit for this is particles of deeltjies. So as jy wil weet hoeveel presiese deeltjies is daar in elke mol, then you're going to calculate the mole difference, you're going to use your constant, en dan gaan jy hom daar gebruik. So, the equation that we're going to use when we talk about mole is the following. It's this one. The unit for mole is mole. Hierdie ene se eenheid is massa in gram. And this one is going to be the atomic mass in grams per mole. En die ene kry jy op die periodieke tabel. This one they'll normally give you, or they'll give you this one. So you need to calculate either one of these. As hulle vir jou vra om hierdie een uit te werk, then they'll normally ask you, what element is this? So dan moet jy hom uitwerk, op die periodieke tabel gaan kyk, watter een se gram per mol stem oor 1, se atoommassa, and then you'll know which element this is. Nou kom ons kyk gou na 'n voorbeeld, which they do on page, where is that one now? On page 277, bladsy 277. Nou hulle sê, jy moet bereken die aantal mol atome en 96 grams van swaal. Nou, eerste gaan jy moet weet, wat is die molêre massa van swaal? So jy gaan op jou periodieke tabel gaan kyk, en jy gaan sien die molêre massa van swaal is 32 gram per mol. Okay, so if you calculate the molar mass of any element, you have to put a capital M and in brackets tell me which element are you working on. If it's a compound, put the compound there, dan gaan jy alles moet saamtel, which I'll show you now with water. So in die geval sê hulle vir jou, jy het 96 gram swaal. So they're giving you the mass, okay, and they want to know how many mole is there. So jy moet vir N bereken. So now we're going to go to our equation. Waar ons nou daai ene gaan inskryf by die massa. We've got our molar mass, which is 32. En dit gee vir ons 'n totaal van 3 mol. 3 mol swaal is betrokke by 96 gram swaal. So that is the certain amount of mole that is involved. Nou, as hulle nou snaaks wil wees, and they want to ask you how many mole is there in, let's say, 100 grams of water. Okay, so they're telling me that the mass is 100 grams,
and I need to calculate the molar mass of water. Daar's 2 waterstowwe, ek gaan hom nou op die periodieke tabel kry. So dit gaan 1 plus 1 en die molare massa van suurstof is 16. That gives us a total of 18 grams per mole molar mass for water. So dan gaan ek mol moet uitwerk. Every time I write down my formula first, I've got 100 grams. Ek het 18. And it's going to give me a total of, I need my calculator because I didn't pass math very nicely. 5,56 mole. Om daai ene uit te werk. So every time you're going to look at what they give you, write it down like we did with physics, en dan gaan jy dit in jou formule inskakel. Nou, as hulle nou vir jou vra om die aantal te bereken, then you're going to use the equation that looks like this. So ons het Avogadro se getal daar. Normally you're going to calculate the amount of mole, or they will give it to you, so you're going to have that one. En dan gaan jy vir N uitwerk. So N is for the amount there is, or the number. Okay, so now I'm going to calculate this one. There's a nice one on page 277, nummer 4, waar jy eers die hoeveelheid mol moes uitgewerk het, and then you've got 0,1 mol. Hulle vra dan vir jou om dan die hoeveelheid deeltjies of atome uit te werk. So the next step you're going to do, is you're going to write down your equation, or your formula. Jy het klaar die mol. You're going to calculate the capital N, en jy het reeds vir Avogadro. So you're going to multiply, this one goes to that side, so it's going to multiply, so my hoeveelheid wat ek kry, is 6,02 maal 10 tot die mag 22 atome. So this is the equation you're going to use when you calculate the number. As jy die hoeveelheid mol wil uitwerk, soos op die een, dan gaan jy werk met die massa. Dan is daar een ander een wat jy ook kan bereken. En dis as ons kom by die volume gas wat betrokke is. And you're going to use this equation. Al hierdie vergelykings wat ek nou vir jou gegee het, all of them are on your formula page during the exam, so jy hoef glad nie te worry oor dit nie. Ons het hierdie is weer 'n konstante wat jy op die periodieke tabel gaan kry, wat 22.4 kubieke desimeter is. It always has to be in decimeter, cubic decimeter. Hierdie is jou volume, so that's what the V stands for, your volume. En dan weer eens jou mol. As jy kyk op bladsy, waar is daai mooi enetjie? Bladsy 286 nommer 2 is waar hulle vir jou sê, jy gaan die aantal mol moet bereken, dan gee hulle vir jou die volume, and you have this one on your formula page, and you calculate the mole. So, opsommend wat ons nou hier kan agterkom. You've got 3 different calculations that involve mole. So die heel maklikste eerste enetjie, waar jy die molare massa gaan moet gebruik, and the mass in grams. Ons sê die een waar jy die deeltjies uitwerk, waar jy jou konstante het van Avogadro, and you're calculating the number of particles, en jy het jou derde een, wat te doen het met volume, which you've got your standard volume of 22.6, if I'm correct, 22.4, sorry, 22.4 cubic decimeter, en dan het jy volume. Maak vir jouself 'n nota, dat jy sien hierdie is te doen met massa, nommer, volume. Mass, number, volume. A lot of the cases you're going to work with this one, but you don't have the answer to this one. So you're going to work out this one first, and then go to the following one. So jy moet seker maak wat gee hulle vir jou, write down what they give you on your question paper like we did with physics.
Dan gaan jy baie makliker kan agterkom. One final thing I want to tell you. If you make the capital M with the calculation of mole, it has to indicate very clearly that it's in a capital M. As jy jou groot M en jou klein m so maak, please change your handwriting for this equation. Het gaan nie werk nie. You have to make that M a very specific capital M. Whichever type of M, I just need to see its capital. It's very difficult for me to see that this is two different M's. Okay, I'm not going to use a ruler to measure it. So maak asseblief seker dat jy die regte hoofletter M gebruik.